Nonot at nino ambi manaikan usif Yesus. Itabui ta ikun tetef ambi channel YouTube ye kabe ing uab meto. Enati at nen ale aan nino balais fanekat. Nahunun ako et nen aan nino alkit one. Kuya mo isneno abit nenatunan ama aku asak pipah pinan manenatunan. Itabu maleku iha emyo ko usi natuin homanek naeleuf panat mampau ko tal tabu iha. Itabu iha hemnen hoan nino nahunun ako hemnen hoan nino haim toit hos manang nino saun nem neukai. Enati hemnen hoan nino hay minawa ambi harmonit neno. Ay misukin onen totis alami usif Yesus Kristus. Haan hunis ng Tuhan. Amin. Biabe nung bimanaikan us neno. Aan kino neno ininakan nak na tena fanitakaf kantoef. Mamnaiti ang bina Yesaya naka boha nua ila boha tia bo nuang mesek. Mahanto pusnokit ang bina Yesaya naka boha nua in ela bo nua. Lain hana nakamnak Israel homui lasi ng fao mes hokam panat manifa. Holukem sin nakfe mes hokam nena. Biabeno bimanekan isneno. Taten alek nane natu asit lain kanan na bruri marantika ansi uab nane biinsit. Mestatena ka alafa muy in otan. Nesentenem bitabu ka neofa na lasi amneo. Tatena nekaf bi alekanan lasi ka amneot. Le nane lasi takaf. Neole atoni lekan mapalu bi alekanan lasi. Bale tena mesa na naiba fain bale ka amneo. Biya bino bimanekan isneno. Bipi oto Israel bale tena ang fain kun bale buat neo abulalu. Na Yesaya ingkan loin fala sila nane. Na Yesaya nak noto Israel nakam nak sin fain on afolot ma atono. Fain on of to Israel singkan folong fa. Masingkan tono fa. Mes inakam nak sinit alekanan lasi. Mesin kanu nanaf. Sinek sin luken mes sin kanenaf. Lasi nane esan moe sinok neka tena bi ale lasi ka amneo. Mes an palu ala in monit an mes. Mes usneno kan loim fa. Lais onen anao mes kanatuina fa lais amneo. Usneno alan loim lais onen amneot na tuin monit amneot. Biya bino imanekan usneno. Fain atoin apal sait le an moin bi ale lasik le. Kanaton fa lais bulalu. Enaneko lais amneot. Tak tenang bilasi nane nekit nyo lais ka amneot. Usneno kan loim fa mo at mabanit onle nane. An bihit mo at banit het mapanat hit biya mahit beno bilais amneot. An fanitong takus bilais palsait nyo usneno le an loim lais amneot. Biya beno bimanaikan usneno aan nino neno i antu mantia. Pananet alkit one. Koy ha maus neno abit na natunan. Itabu ha emyo ko usi natuin homanet mo naeleuf. Hamnen milali ho aam nino mafenekat. Itabu ha emyo ko usi tuntauk ay bihay monit neno. Ay minawa alekanan holasi.
li ay muni tunan ino. Ayemyo ko usi emi suking onen totisi alam di Yesus Kristus an honis Tuhan. Mulai na ko tabu talantia na baba. Amin. Biya beno bimanekan usino. Ay satnikan hetbo bait aaneno niuhitia ma ipinsi. Wisneno no kan kita. Okay. Salam.